ko ki te whakahoko at pē ki whanongonongo koe ni. Ke mō mea I pē koe ngahi, koe polokalama koe ni oi ahoni, o lotonga lere whuke live stream tonga, pēr moe broadcasting. Live stream ai tau polokalama he ahoni, pēr whuke polokalama a pongpongi. Ko ki nau mō tolu koe, mō fie mao ha tatau o presentations, pēr ngai mea koe ia na whakatua atu pe whakahat me muani. O malawa pē ke mō emaili mai ki he emaili koe ni. Koe all lowercase n, koe nsid@police.gov.to. NSID koe nsid@police.gov.to. Pe ko mō whamoremore message mai ke Facebook page koe Tonga Police. E lawa pe ke mau toi tuku te whamatala koe ni anayang. Pea o kuiai a ngahi te pile I mui, a ia ata ke mō tuku mai ai pe ho mō ngahi whehui, pe he whoki ke ngahi puha koe ni, I moani ke whakahoko ke ai pe whakahoko ke mō ngahi whehui, a ia te mau tānaki hiri ai ahoni, pe ai whai a respond atu, pe koe tāri atu mō ngahi whehui. He ku mahu inga au pito ke mau wongona I ngahi whehui o mō tuku mai. E taim tatau, o ku mau whia mau pe ke whakahoko atu, koe ahoni whoki o kulahi hono whakahoko atu ngahi presentations me upot ngā aue. Pau ku mau lawe I pe, o tokolahi a mō tolu, ko mō mea mai I he ahoni, ko mō amanaki koe whonoeni, pe au ku whia mau e taimi lahi ke whae tala noa. Koe ahoni whok, na e potutupe polokalama ke tuku atu he ngahi kupu whekau aki koe o pureanga, mo nihi me he NGOs, ai nau ngahi whakamatala me he nau ngahi pot ngau e tatahi. Ai nihi mahalo te nau pehe, ko mau tuku mai pe ngahi whakamatala ko mau oslawe I mau tō. Ka kore whamoremore atu, koe uhinga pe hono tuku atu ai ngahi presentations me ngahi pot ngau e, kehe pe whoki e tau mau. Ki he ngahi ngau e, whakapatonu, pēr mo ngahi whotutu ngāwe, palani ngāwe, a ngahi pot ngāwe. Kako whia mau pe ke wahe atu, ai tuunga o kui ai ngāwe, a pureanga, ngahi palani ngāwe, ke mō mea I pe ai ngahi ngāwe ko ia, kako a pongpongi. E tuku atu ai whai ngā maarie, ke whai ai tala noa lahi, a ki mō tolu whikau aku moha kaweinga pe o mō whaamu ke mō wahe mai ai, pe tāna ke ngahi whakamatala ko ia o whakahu, whakataha ia ki he tohi ngā aue, I he mahino e toi ngā unu e ngā aue ko ni ki mua. Ko ia ko e kore whamoremore pe ka pau ki ai ha ni ia mō tolu o mō pehe o ku kai ke lahi whiunga e taimi, ke mō tuku mai mō whakaukau, ko pongpongi, ko polokalama a pongpongi, na whauia, I whakatau mua, ke o atu e whainga maari e lahiangi ke atu mō tolu, ke mō whakahoko mai ai ho mō ngahi whakaukau. Kai ke tō whakaloloa, ka ko kore ke whakahoko atu ai tokotaha presenter uluaki, ai ko Kalaftoni Lātu, me he pot ngawe hako, mo e ako ngawe, pa ko Kalaftoni, ko e tare kita tokonia I he pot ngawe ako, mahalo o pito Kalaftoni, pe ako kore ke tau tari Kalaftoni, a ke tau paspasi, tau ni mamao. Sea porque hacía ta mai, ako kore ke u, o malwalo he talafata, ko a whakika ta mo ko e whainga mari ko ni ke, a whonga e te lista e ako, mo tari kita e ako, ki presentation. Wai taanga kuri sa lote, u iloa ko e lai one. Wai ko ngai, ha bai veu, tala ki wawa, hongo niwa, e ua, o tonga tap. Tau whiela, ke malu, ko tau haka, e rangu ko tau.
tau ho tau langi, he koe e ki waka ino tau whonua, mo heka ki waka. He kai toi nofo hata, pau ke tau aru koto ai. Koe ki presentation ni ahoni, koe ki iu mapei ai potunga e ako. O at pei ko mo uma, e tau whenga we ake, e tau, e te volo koe nai lava ki ai whaiskau aniu. Koe te whito ena e ngā ue, e ki waa koe ni e potunga e ako, ne e whukotu e ki staa i tau kosi. Ko kene toa ngā e tāna ke ngai whamatala, ke tonuangi e tutu undi e potunga awe, he ne ngā awe. I he tala whakata koe e United Nations, ua pau ke tamasi, me tahaini kotoa pe, ke ne mao e ako lere, mo e ako tau. I he tau rao ako, e wafi taha tolu, o tala mai, ua pau, ke tamasi, mo e tahine kotoa pe, tonga, pe muri, tau wha, ke tau tahavalu, ke ne mau e ako lelei, mo e whaka hino o tau. Ua pau ia. O e ngahi whae ki motoru, o e ngahi tamai ki motoru, ua pau, ke huho mo whanau ki loki ako. Ta koe tui e patunga au e ako. Koe tau i oe whai tō kona tapu. O pau ia ke whai he motu kotoa pe. O pau ke whai he loto whare kotoa pe. O pau ke whai i he loki ako kotoa pe. He ka mama ai ata mai o whanau. Pa te nau rawa whai hatutun lelei. Ke te voro koe nu tau rāno ki ai. Koe maunga au e whai. Koe pe ki hokot. Koe maunga au e whai koe tānaki ai mauako. Ai ngahi api ako kotoa pe e pure anga. I he lao o kau moe ako e siasi. Ka koe malu e ngai whamatala. Koe ke mauroto ke mau mai be whamatala. O e potunga e ako. Koe uako kotoa ena me ongo niwa umai ki hapai wawa ewa. Koe anga ina nau mauako he uraki mahina koe ni e. Mei Februari ki siulai. Tati mo mamata atu pe koe anga ina mauako e tau whanau. Mona ngai peseti. Tati mo ilo pe ai. O we ngai api ako. Mata. We palpare mai e mauako. O kai ke tokanga ki fika koe ni atu o lunga. Ka we fika puria. Koe peseti koe whanau. Nau nofo he ako. Koe mau whatongi e ak whai. Koe tariui e whanau. Tu oua i he aho. Aspe he lao e ako kua pau, ke tariui tu oua, ai apiako kotoa pe i a. Pau mau whakamaa abobo mai, o analaiso, pau tuku mai lewa ke mau potunga awe, ke nau siofi. Hai uinga kou tala noa i ke fika koen. Maha uinga upito ke mou mea i kau whanogo. Koe whanau koe puria koen mei loki ako. O nau tolu ia, ngari e la vea ngofua e palapare ma koe o fai tō kona tapu. Ako ui ngai ko mau unu mai ke kau ngā kau mo ngai potu ngā we. Se toko ni aki ke whakapapau i koe whanau. Pau te mo mea ke whika toko tolu mano tahawe ni mangeau ni mafitu ai whanau ako i tongani katoa. Pese tia tolu noa o population o tongani. Ka pau te tau whakahawhi whanau katoa koe ni. Me whai tōko na tapu. Te tau sio atu, te a tonga fo o i e kahau. Koe whanau e na kumahango o tānaki mai e na umauako. Pa mo ngai uhinga koe na hoko e ngai palapare ma koe ia. Koe pese te whaua, e broken home. Koe ke rawa he potu ngā ue a koe ia, ke whakatātā i a whaamiri umawai. Koe pese te uoua koe palapare ma whakasosiare, pese te torono, koe palapare ma whakapaanga. Te au tokoni mai programa set, mehemia,
kono whakapaanga whanau kana au whoki ki loki ako. Koe palapare mako ni whakasosiare, me palapare mako e mawai koe ngai api. O fu alarming au pitu. Ko pau ke tau wa utau toke ngai loto whare koni, ke tau ia e palapare mako ni whai toka na tapu. He kai te tau ngā ue pehi o lunga pe. Koe whanau e toko tahawhi mahi wamalu na mau ngā ue kia i tau kōsi mo tauni. Koe whanau koe a koe te mo sio pe kia i koe pese tia e whaua toko tahawhi koe a. Koe ke maurawa mato tau i palapare mau kore ke mia. Una hongo fotu mai ke ai social welfare mai kau o tori. He ilo na lava address i palapare mako ni. Koe tau whanau. Koe mau ngā te whitoko tokanga makehe ki he kau drop out. Koe pese te whātolu e whanau palapare mako ni na mau ngā o kiai. Ko nau nofo nau tohe ako. Ko nau tolu ia ulavea ngofua. Ke palapare mako ni tau taha noi. Koe pese te whawhitu. Nau nofo mehe ako. O nau mama o pe mehe ako. O nau tofa nau tau ai haa. Koe pese te hongo fulu. Koe mao e kawa maalohi pe mo ifi. Ko ki nau tolu ia. Ko ni osi pe ifi. Osi pe inu koe nau. Manga hao kope. Koe drugs. Pau mahu inga upito. Ki he fono koe ni. Ke tau tokanga makehe ke fika koe ni. Koe ka ngāwe ni e potu ngāwe ako. Koe ngāwe ni a tau tolu katoa ke whai kiai. E ka pau te tau whakahawhi ngai fika koe. Fie maari e kau polisi. So tia, koe ngai waa ke tokoni. O wham. Nā mau ngāwe whoki ke he whaahinga o kunofo mehe ako hiri e tō he sivi koe tau kōsi. Sivi koe form 5, ama sivi form 6. O hanga pia o ki highlight ena ai drop out toko wangeau whanoa. Ai whaahinga o ku loho me sivi koe ne form 5. Koe whanau ia mau lere takai horo ai o no kubi ki nau tolu ke whakafoki ki nau tolu ki loki ako. Koe ke hapa anga ia. Koe loto pe, moi ofa, whae ke ngāo koe ni ke whakafoki tau whanau. Uai pa moi whanau i he whomono. Te mo mea mai peki ai. Koe tō koe tau whanau pa tau pehe nau nofo nau tō he ako. Ka koe konga lahi aku nau tō, nau tō e whoki pe nau tō, i haka whahinga ako ke he ke. Ke whapapau, nau nofo i loto he ako. O hanga he potu ngā ue o whotu eki ako koe ECE. Ako koe TVET. Pak mo ki ako koe tuku loa. Uhinga ko to foto e uako ko ni ke whakapapau ko koe pe tau wha ke tau tahawalu o pau ke ako koe. Koe ko kore atu kau whanonga e whiaf koe ni. Koe tamai koe, koe whae koe. O mai e tau whanau ki loki ako. Koe nau hao e me palpare ma. Koe ke mau funga e directly me trucks ka mau foto pe mau whangi programa koe say no to drugs. La fai mau ki retreat. Koe whakao lai karo whiama sea wharea rea. Awa kia mau whanau ako. Pako whamalo lahi au ke kau pure ako. He nā o mai whanau palapare mako ni. Ke whai hano mui mui. Ako kore peka tiki motoru. Ka pau o mo ilo i ha whanau. O kunofo he ako. Koe whonga ke haa whaki. Ene whou ke drugs. O pau ke nofo ia iloki ako. Whaasia ke ki presentation. Powono, koe fungan makaturiki. Nei talakumi ki ai e tau amanaki. Koe monu ia anga ho tau whonuan, koe tonu ai whakatoka nai whai.
E se whakatoka tau whonuan tau tau, ai mea ke tau whowai. Ko tau mawahe pe mea ai, ko palapare makoni hokan. Tua whan. Ko malolahi atu ki a Kalaftoni latu, toko ni pule ako potngao e ako mo e ako ngawe, ki he presentation ko ia pia mo e ngahi whakalotolahi, pia mo e ngahi ngawe lele whakahoko i he potngao e. Tau ilo koto ape, ko e whanau ako mo e tau tupu, hako tupu e whonua, ko tau kaha uia i he ngahi tau ka hoko mai. Sa ko kore i he taimini ki a sinama fuao, ai ko tokoni pule ngawe, tokoni ki e tau tupu i he pot ngawe whakaloto whonua, toko mia, ke ne whakahoko ha presentation e ahoni, tako kau presenters, pako kau officer ko eni o ku nau mea atu i moani o eki pia mo i kainga, o ku nau presenta tu pe i he malu ko ia o e kaweinga ko ia ko holoki e fie mao. Malo o pito sinama. Malo o pito Linda. Ko kole ke u hufanga pe i he tala whakatapu ko ose no a whake at pia me i moani. Ka tā moa mo i whini motuani ki whaha ki i wahe ki he whounga o kulawa ke tokoni mai ai e waa ki hono whakalaka e tau tupu i tonga ni ai au i he malu e potu ngau ke ngahi ngau i whonua. I he ene whilawe i pa moi ka wenga mahu inga e ahoni ki whasisi ai kau mai ai tau tupu i he ngau e aki ko ene o e whaito kona tapu. Ko e ngahi kawenga na te u lawe kia he whiawhini ko urua ki ko whaampe ke u whaiha ki i talanoa whakalukufua ki he whatongia ko inu e waa ngāwe ko ini i he potu ngāwe ko e wā lewa te u talanoa ai ko hae whatongia pe ko hae ngāwe o whakahoko he waa ki he ono whakalaka e tau tupu i he potu ngāwe ko ini. Pea ko hono tolu lewa, ko hono whakawhilawe ia pia mui kawenga mahu inga e honi ko hae mau ngāwe o kulawa ke mau whai ke whakasisi pe ko hono tohoaki i e tokanga pia mo i whie mau e tamai ki ai whanau tau tupu ke nau ngau e aki ai whaito o kona tapu. Ko i waa ngau e ko ini ki whakalakalaka i ko i tau tupu i he potu ngau e ko ini oku i loto ia i he waa ngau e lalahi e ono. Pea hange pe ko mo me atu ki he slide ko e ngau e ko tau pe whahoko i he potu ngau e pule anga ko pau pe ki whakawhihokotaki ki he parani whawhonua ai pule anga ko e TSTF ua ai ko e anga e nene tuu me he waa ngau e ko ini o ku malu i he potu ngau e pau e mau tala whatongia pea ko pau pe ki whakawhihokotaki ki he ngai whie mau ai parani whawhonua ko a tonga ni. Konga lewa hanoa, ko hea lewa mau ngai whatongia i he waa ngā ue koe ni. Oku i ai tamu a ngā ue ua i he waa ngā ue koe ni ka te tāna pe ke taha ko hi ngā koe wawe koe e taimi. Koe taha e whatongia e waa ngā ue koe ni pe koe tamu a ngā ue waa koe ni. Kono whakaivia pe kono toi whakamálohia o e waa whinga ue aki pe ame ngai kupu whinga ue aki koe mai tau tupu. Ke whapapau i o ku ngā ue i pe o ku whatu pe iai ai tutuuni ngā ue whawhonua pe whalea whapapalangi koe Tonga National Youth Policy pe ngā ue i aki a hono whonga ngā ue koe nei toki ko tui koe tō lahi a te ngotolu na mō mea ina e osi whakaola ni a tahaua o a kosi we tauni. Pea ko hono la lewa o ngā ue koe ni he wā ngā ue koe ni o ko whā pa koe uluaki ai ko hono whātu pe ko hono o mai ki tua o whaka ngā ue i ai tutuni ngā ue whawhonua koe ni ke tau tupu pe o mai mohono palani ngā ue ka mata e me he tauni o lele ai ke wafe wanima. Ko hono whahoko e ngahi polkala mako ke whakatau kei e tau tupu. Kai ke ngata pe ai ka koe mau whataha, whawhonua, pea mo ngahi kupu whingawe aki
ki ngai whakalaka ai tautupu. Pea mo tufa whuka whanki whainga maari, e lawe mo nua e tautupu, kai whakasisi ai e nau kau ke he ngai Palopalema Society o kau ai no ngau e aki koe whaito kona tapu. Mo whatoanga e te whainga pe, ha whaunga pe a te to'o mai pe, ai ngai whakamatala e whilawe i tonu pa mutka venga mahu inga koe whataha koe ni. Ko whema upe ke hulu i ato e whika pe koe ne asi koe e tautupu i he whonua. Koe tautupu o smea i pe he koutu pe o smea i he tōlahi pe koe katoa pe whonua. Ko ki nau tōlu ia me he tau hongful manima ke he tau tōlu whaa. Aia i he ne whatatau koe ke kalafi koe nā, koe pe se te tōlu ua ka kai ko toa i he tohi ka kai whakamui taha, koe wafi taha no, nei i he tau motu aia koe ni. Koe vai ua e ka kai koe e whonua, na i lalo he tau ua. Ka kai tōlahi o pitoi. Te ulawe lewa ki he taha e whatongia pe koe ngāu, pe koe ola e ngāu, e koe he waa ngāu ki ana whakalaka e koe tautupu. Aia koe tutuni ngāu e whakawhonua ia koe e tautupu. E koe nei lawe ki ai e tōlahi ane nai angi ki mua. Pea mohono whaunga ki ngāu e aki. Pea me he wafi wataha ki he wafi wanima. O waha no visone, pakono visone e ni, ke maua tautupu o ku mo uilelei, kai ki ngata pehe mo uilelei, aonga. Ola lelei, pea koe tautupu mo uilelei, i he tau wanoa wanima. Tau mua koe ni o ngāu e koe ni ki he, tau mua ngāu e koe ni ki he tutuni ngāu e whawhonua, pe koe polisi whanau pe ia. Fie mau ia ke iai hatu tutuni ngāu e koe ngā ke mahino e hala whanonga. Pe ko hono whatu pe mo hono whakakakato koe ni ngāu e koe ni, o kune o atu le waia ki he pule a ngā pe mo e ngāhi kupu whi ngāu e aki, koe ngāhi fie mau vivili ena e tautupu, koe ngāhi whaka amu enia e tautupu ke mo whakamahu i ngā e pe mo whakapapai. O ku iai lewa ai ngahi Palopalema whilawe i mo i tautupu, nai maka tuu ngai hono whatu o i ngāu e mahu inga koe ni. Ka koe koe taimi, ko whaampe ke uto'o mai ki i lea, ai taha oi ki nau tōru ai ka hopo ate nā mau lava atu, ke o whaka eke he taimi nei whakahoko ai koe tala noa, ki hono tāna ki mai o ngahi whakamatala, ke whatu aki koe ai ngāu e mahu inga koe ni. Pe koe taha e ni o ni lea, koe ngahi lea, o whakamamahi ai tuunga mo uia e tautupu, koe whakalolo mataha ai mo uia e tautupu, he mahu masiwa ilo. Pea masiwa i he poto, ke hono le vai lele i mau mo ui he taimi, o mau whitaulaki ai me ngai whaingata a. Ko uhinga ia mau ipili sone ai. O whia mau ke whakahoko a ngāu whakawawawe, ke whakaivia mo poupou ata tonu ai mo ui mo i whanonga e tautupu. Ko tui au hanga he ki whakamatala koe ni, o ne whakamaapo po ngahi tala noa, ngahi vai, lahi ane nai angi. O si mahino pe ia, i he taimi koe nei whatu ai koe ngāu e koe ni, pea mo e taimini, i he ngahi whakamatala, mo ngahi vai ane nai angi. Koe taha ia Palopalema e tautupu i tonga ni, koe to'o koe ni, koe whai to'o kona tapu, pea mo e mau koe kawamala o tapu. Aia, koe peseti nai e tolu, o malawa koe toko taha, koe Palopalema koe o nau tolu koe o ngau e aki koe ai Palopalema koe ni, pe koe drugs, whataha pea moe kawamalo hi, o nau lawe nau wesia ai kakai kehe, pe koe pesete e tolu, pe koe kakai kehe e tolu ma kehe ia i society. I kai ngata pe i whakapaanga, whakasosiare, lawa ke ni wesia e na ai whakaata mai, pea o kulawa le wai ke ni hanga o toi wesia mo toi ngā koe o society. Ka koe tamu ao lalalahi ena na e lawa ke mau hanga tāna ki mai, pea mehi e mau ngāu e koe nei whai ki he tutu ni ngāu whawhonua. Ai osi ko hana whakamapopo, koe whika o raki, na e pehe mai tautupu ia. Whia mau e nau tolu ke whaiha ngāu e ke nau mo ilelei. A tamai sino lang maari kana i whikaua le vai, a hano ngāu e aki koe whai tō kona tapu, pia moi huakawa mālo i tapu, he? Whika tolu le vai ai mau ngāu e, whika wha le vai ai malui koe whakasosiare, pia moi taliui ke tō tupu. Pia whika nima lewa, ha whahinga atakai e lawa ke tala noa i whawhonua. Ai ngahi
pale manai o ku hoko ki he tau tupu pe lava wesia e na mo ui. Mo whatoa ngā ea ngai hoko koe na, e mahu inga koe ai ahono ngā we aki koe o i kapa mālohi pa mo whaito o kona tapu. Whika ua ia, neka ye o mai noa e na. Oku iai lewa e ola, pea mei he ngā we aki koe o i whaito o kona tapu, koe tahangu en tau talanoa ka ni nai, koe tau mua ola, no wā ia. Fo am lewa ki talanoa, koe lewa e ola, o i ngā we aki koe ia o i whaito o kona tapu, koe whika ua ia, koe ngai whie mau viviri mo i whakaamua tau tupu ke whakatoka ngai koe pure anga. Pea mohono ngai whounga ke ngā we aki, hanko o kulawe ane nai, koe tutuni ngā we koe ni, o hau whakataha pe ia, mohono whounga ke ngā we aki. Ka ihe taimini, o rotonga ngā we wa ngā we koe ni, pea mo i ngāhi kupu whekau aki, ke whakakakato ai ngā we ke whakaiki ki hono ngā we aki koe, pa koe whaunga ngā we ia, ki hono whakaau ngai koe o policy, pe koe tutuni ngā we koe ni, pe ui whakapapalangi koe implementation framework. Aia, ko hono whakaai ai, ha whaahinga whaunga, ke lava ke toko nii, ai tautupu, ke whakasisi aki ai e nau mau, e nau whie mau, e nau ngawe aki, pea moi kovi koe whaito kona tapu ki an tiknau tolu. Aia koe ngai whaunga lewa, o mai koe he tutuni ngāwe koe ni mono ngai whaunga, taha mea ko nau to'o mai pia mea, koe ngā koe taimi, koe toi whakaivia pe, ai ngahi polokalama ko osi lolotonga ngāwe aki. Pakai ke ngatai, ka koe whai hatokanga makehe ki hono whauha whahinga lao, koe ngā koe kamata ke asi pia moho ngāwe aki koe oi mihi e kulu i he whanau pia moe tau tupu. Koe haa lewa haa mau te ngā ue a mau tolo mau ngai whatongia ke whakasi aki ai whie mau e tamai tau tupu ke nau kahu atu ki hono ngāwe aki koe ni oi whaito o kona tapu. Mahu inga au pito tutuni ngā ue koe ni. He uiaha no ngai tau mua ngā ue. Pa koe taha i oku nehanga o whakahaa mai ki pureanga pia mo ngai kupu whelawe i. Oku i kai ke lava ha sino e taha o ne solova ai ngai palopalema. Pe koe whakasisi i ngai palopalema hoko. I he ngāwe aki koe ni o e whaito kona tapu. Pe ko hono toa ki e tokanga e tamai ki mea ki o te nau manako ai. Oku whie mao ke whai e whengawe aki wāo whi au pito mo ngai kupu whelawe i. Koe ke ngata pe ai, koe mahu inga e taha oi tutuuni ngā ue koe ni. He kunehanga whakahaa mai, koe tau tupu ko iwi lahi na tau oswatawa ngā ane nai koe pesete tō lua ia e kakai e whonua. Koe fu iwi lahi pe au whie mao ke whakai via. Ka au ke kai ke tok whakatoka ngā e peki ngau tōlu, e he taime palopale ma. Me ai e ua ko whaam ke tō pea me he tau mua ngā ue koe ia. Oku ia he waa ngā ue koe ni, waa whi ngā ue aki koe pa me ngahi kupu whi kau aki. Oku ia le vai komiti pūle ia e tau tupu. Ai au se ai e CEO ai potu ngā ue, pea oku kau mai ai pa me ngahi CEO me ngahi tak ngā ue, ngahi kau taha, pea me kupu whi lawe koe pa me tau tupu. Pa ko mau whatongi a lewa, pa whatongi a koe ai komiti koe ni, ko hono mui i oi tutuni ngā ue koe ni pa me whaunga ngā ue, ke he ngahi kupu whi kau aki, ke whakapapau i oku nau mui ki ai, o kau ai a hono ngā ue aki koe, oi whaito o kona tapu. Ke whakapapau i, oku sii, ai whie mao he tamai ki ke na o ngā ue aki. He kapa e tau mui i. Pea whaiha ngā ue ke whakapapau i, oku nau whai ai ngā ue whakatatau ke tutuuni whawhonua na e loto katoa ki ai whonua. E sii lewa e whie mao he tamai ki ke na ukawa ki ai. Pe aku iai pe moi palani mo whakaama e potu ngā ue, pa moi waa ngā ue koe ni. E whakotuu ha kupu pe ko ha sino o ku lawa ke whalei ki he pure anga. I he ngahi mea o ku fuu tuu lawe anga fua e tau tupu pa ku fuu whie mao ke whai hatālanga whawhonua. Ia toi le volo toi maalongangi. Hoko atu.
o ku lava he whaanga koe ni, o whakahoko pe koe nau hanga o whotu, mo whotu ha ngahi polo kalamako, e whakatau kei aki ai tamaiki, ai tau tupu, taha e ngahi polo kalamako na mau o singau e aki kohiri, ngahi tau at koe, pe mau whakaam ke mau toi hoko atu mo ia, koe whakatau kei e tau tupu ke nau lawa whai tutu ni lele ki nau mo ui, he koe taha ia palpalema na mo o swanongo ki ane nai. Ma ue poto, ma ue ilo, ka koe ke lawa ia whai tutu ni lele. Taimi ko ku hake ai ngahi palopale mai, ngahi ilo fo'o, i he ngahi whonga ke o ku awhingo fua pa uki kai ke lawa ta awhia toko lahi ai tau tupu. Pe awhia mau, kene ilo e ia mohono mau inga lava whai tutu ni kene mo ui. Pe ngahi polo kalama ke he kauai ai whakatau ke i ai whonga oi tahui whanau mo ngahi mea ko ia. Ko ngā kene lava tohaki i mai tamaiki ke oua te nau whai pa nau whia mau ke nau kau i he ngai palpalema koe ni. Tufa e whanki whainga maari mai tau tupu. Ai koe tau mua ngā ue koe ni, ko hano whakawhi mo i ki na i e tamaiki. He koe me e ang nau o kāwai he ngai palpalema society, o kāwai ano to e whai tō kona tapu. Mahalo koe lahi taha, koe kai ke aha ngā ue aunga ki nau whai. Pa ku lava e wa ngā ue koe ni, ke o atu e ngai whainga maari, ka koe ano ngai magatu unga, ke tō kondi ki he tau tupu. A ki nau tōlu ko nau whia mau e tō koni, ke whakasisi aki e nau, nofo noa i au whakakaukau e ngai mea kui kai ke aunga, ka nau whai hanga au lelei, ke whia ke nau whia ai, pa whia ai, pa mo nau ngai family, pa mo whanua afu ke tō koni ki ai whaka-ekonomika, mui whakasosiale. O kui ai pe mo ngai parani ke ka hau e wa ngā ue koe ni, pa aku kau heni, ai fotu ai whakaama e wa ngā ue koe ni, ke fotu ha community hub, pe ko ha wheitu e lava ke unga ki ai e whanau oku e kina he society, pe aku kau ai ki nau tōru koe ni, oku to'o koe ni ai whai to'o kona tapu. Whakai kiki, tōtara noa, kako whamalo atu i e whainga maari koe ni. Malo. Malo lahi atu e sinama ki he wahe mahino pe mo whaoliliki na ke o mai. I he taimi koe ni o ko whakawhi i whaiwhekau Viliami Polota. Aia ko whaiwhekau Viliami Polota ko sekeritaria o e whakatahaanga o e kau takilotu e ngahi siasi. Whaingamari e koe ni o tuku atu ia ma whaiwhekau Viliami Polota. Malo. Kore ke u whangawe he watapu kua whaki atu pia mi muani. Ata me motuani ke ne whafunga i atu he presentation pia mi he tese e kau takilotu. Pia mahalo te uki lawe pe ke he tese e kau takilotu aia o kuui koe whatahaanga, whawhonua o kau takilotu tonga. O kau kia e siasi e hongofulu mawha, pia koe taki lotu e hongofulu mawha ai kau me mipa whatahaanga, whawhonua e kau takilotu tonga. O via fo ke whawhini e ku lawe i atu o ku ihene me mipa whitungo fulu whaeria o siaso sisu kraise e kau mao ni ori he aho ki muini e o ta ino ke kupu. Ko taha ia kua te pūre a e kau takiloto tonga pia ku whawhia u lawe o ke ime haeni i he whatahaanga. Koe siaso, koe whatahaanga e whawhonua e kau takiloto tonga ana e whotu ia i he ta o awhi tahatoro. Koe taunga ngā ue ai whatahaanga koe ni ke whakahawhi ngahi lau maari kotoa pehe ngahi sias koe ni. Pea unau sea, ko whaifkau se mis whanua, Presidente koe sias tonga tautaina, pea whitongtonga pea i he taimana whiri whata wai. Pea unau whataha tō taha he kuata. O kai ko miti ngā ue, unau whataha i he mahina kotoa pea. Aia koe nau teftoi ngā ue ia, pea ke lava ke nau ngā ue whataha me ngahi kupu whikau aki, pure anga, ke whakahawhi a ngahi lau maari e ngahi ngā ue whikau aki pia moe rotu. Koe mahalo ke tēnā mūlawa pē ke mō mea mai ke he fua kau koe ni, nai hātu ia i he taimi koe nai whae mea eiki kātinari pai ni mathi. Whikau aki moe, o koe ngahi pōre whakasosiare, me ngahi siasita taha, pau whakoloa ake nau tōlu, ko nau whatongi aia, o whai me he taimi, pau report mai ke whatahaan koe ni ke whai. Pea, e kai te ulawe atu ke ngai siasi, ka te ulawe atu ke ngai whatongia, takitaha, o
o ngai siasi ko whakoloa ke nau tolu, ke nau whai mi he tai. Aia ko ngai whatongia pehe, o siasi taha, ko nau whatongia ko toka ngai kina tau tupu i he mea whalau maari. Ko whikaua ko toka ngai kina e nofo hopo a te i he ngahi whaamiri. Ko toka ngai kina ko whafo ou e mo ui ke kakai o Paraparema ia. Toka ngai kina e malu mo hao e whaamiri. Ko toka ngai kina e whanau wako o kunofo me he ako ke nau mau hakahau lerei. O kai toka ngai kina ke kakai tukau sia mo rie kina. Toka ngai kina ke ue sia ngai ngai whatamak whakai natula. O kai mo toka ngai mamahe o whakaake ka kinau tolu. Ka whakafoki mai me toa pure anga pe kui koe kau tipotis. O kai siasi ko nau ngau te fitoa nau toka ngai taha peki ai. O kai mo siasi taha ko nau toka ngai kina teu ki he nofo maari. Lai koe ngai Paraparema nofo maari unau teu. Taka hoka Paraparema unau whai mo ngai counseling ki ai. O kai mo e siasi taha ko nau kau he nau pore whao so sia re ko whaito kona tapu. Ai ko siasi pe taha o whakoloa aki ai. Pe i he siasi taha ko tokoni ki he ngai mau whare ki he whaamiri mo tokoni ki he ngai community. Ko whakaosi ko toka ngai kina ki he ngahi mo uilerei i ngai whunga waka. Pada tau ki he koloa wholofola na tau mau aneuhu i he pongpongi ni. Mahu inga ke tau ngā whataha. I lawa peke te whahua te whotupu ia ko ni ke komiti ngā oe. Sai peo mea ahende take o se aso siso Christ ka marone haki muini. Ke pōpō mahe tani koe te whotu atoe. Aia koe ngahi pōre whasosiare nai ho fulu mātolu na tuko silawe ki ai. Kau ki ai foi ko koe ngahi mea ni o kei tuku pe tese kau taklotu. Hange koe na hard screen koe ni. Ai o kau ki ai how mo malu koe tau na kita po suicide prevention. O kai komiti ki ai komiti ke whafonua ke malu mo how me tau na kita. Ko se ai ko eki katanari pai di mafi kau kai mo tau me mipa unau mea i he whareni unau kau ki ai ke whataha ko ia. O kau kai mo cyber safety, o kai mo komiti ki ai me he tespe kau taklotu. Whekau ake mo ngai Paraparema koe ki he network ka ki he interneti mo ngahi ata o kai ke sve unga mo e whonua. O kai e komiti ki ai pa kutulahi mo ke naunga au. Ai ko mea nukai tuku pehe tesi. O kai pe mo komiti ki he health promotion, pe ko hawhak mo ui. Ko komiti e ngahi siasi, ka taki he potu ngai mo ui, mau kau ke ai i whai whatahe mahina o toa be, ko sio ke mo ui le rei ko ai ngahi siasi, pa mo e kakai e whonua. Te o ke ai mo e child protection, mau inga ke whanau, ue sia ke iki, o kai mo komiti ki ai, whataha mo e tok tupu, pe ko e mea koe ke malu a he whanau mo tok tupu, ko e nau kaa pete he screen o kukau ia, e whapanga mai me UNICEF ka me fisi. Koe whai koe savea, nei whai savea, o koe ngai tau tupu, nei ui pe koe tau tupu Paraparema, pia te whai whataha ki ai ke whaleri ua ui koe tau tupu Paraparema, ka ui nau tolu koe tau tupu whimau tokoni. Ai po tahani ngai tau tupu whimau tokoni, nei whai ki savea, po tahani ngai tari ko feedback, nei mau me ke nau tolu. Ai koe ua ki pe ke whaha tokoni whakaku me drugs. Sika whika uraki ai drugs, e tau sio ki ai, whika aku mo ia. Koe ua, koe tai mau ngā ue, koe unemployment, o koe mau ke whaha ngā ue ki ai, pia nai whai ngā ue ki ai, ki toro hokuat ki ai. Koe whika tolu, koe nofo wawe me hea, koe nai mea ki ai e tōntare ki tā, whika aku mo e school drop out koe ni, o kukau mo he Paraparema, i aurake koe tai nimi, pia koe feedback e nai mai me ngai whitu koe ni, o tō Paraparema, e whai ngā ue ki ai. Koe whika wha, koe early pregnancy, pe koe whitama ke ike tau whanau whewhine, huwhangai whatapu, pe whaosi pe koe ngai tōni whalau maari. Aia, koe ngai whie mau ene nei o mai ke whai hasio pe tokanga whai. Ko mea o whamanako, mea ke tau sio ki ai, o whika uraku pe trucks ene o mai koe, ke tau sio ki ai. Aia, koe mea nei whai, nei ai e o tupu e ua, whie mau tokoni, ke o kolo e ua ko ia, na o fotu mai o ripoti o mai ke putunga e polisi, o fotu mai o kolo, ta mai he poli e sleeve, ras, to o ia, whai rau, e kai ke sai si o mai kakai ki ai, pako to o ia. Aia koe whakaukau, i step uraki, ke lama ke tau ngāu e whakata.
ngai whataha katoa tau tu whataha ngā ue. Pea na o si kamata ke mau whae ngai koe ni, pea na ui rewa ki ai mau workshop o mau tonu nai whai, ke lawa ke whalere i ai e ango tupu palparema koe ni, ke ngai ngā ue o tonu ke whai ki ai. Aia ne honga te waia, ke talatala noa, na e whai mo whotu ke lawa whakahoko aki, e whoi workshop aha nima koe ni, aia koe ngai tupu palparema ni, o ku ko pau te ki lawe atu pe ke palparema ko hinga ki ai. Mahalo koe talo ku kawat ke ngai workshop, mo ngai mea te ko tok whitaula ke ni mato tupu pe. O ku kehe au pito e nau whainga whakaukau. Pe nai tahai kau whaia ko nai hau ko hini ko tahai kau CEO i kure anga. Nai ausi ene ki sesi nai whai, pe aluia toi tā mai ka au tamai, piriami, ai ke ako i ho kawasi. Ai whaka whotonga whai se ne whai ako ai tō taha koe ni. O mohe toko wai mo ai tesi koe moha. Tā kote pe na wai a rini ma moha. E whai toko tō ruia nei tui e mea he te ringa, tā pe whai ulu. Hua atu ki tua hu mai. Ai a kono mo oni na o sio paua o se ai wesi ai a hoko i ngai tō tupi he ni. Pena e whengareo ke tuu ka lava o uki mai hanga whare i me tapa ke keho mo ui. Nga lava ke whakarere aki nau tōlu koe ni e tō tupu o ku whie mau toko ni. Pe koe tō tupu o palparema. Pea na e lawa rewa ke wharere ai workshop koe ni, ka pau te mo mea mai ke screen, koe CEO e nai potu ngā ue, e Dr. Fort Siahi, koe nai ne huwhi e Polkalama, pe ko nau tōru ena, sai peu nau situa koe ki nau hanga mai. Aia pea na e koe ngahi mala ke hine o mai tak taha kia ki nau tōru, CEO e nai Justice, manako vi yarea motu a Pahulu, na ne mea mai o whakakato mahu inga e lao ke whakaino hino ke he tau whanau ko ni, mo e tauhi lao o mahu inga ia. E anga e nau tau nofo whataha ni. Pea na iai whoki pe mo kethi waha kolo mafi, e mahu inga koe ki tau tolu ke tau nofo, e mo ui maa, mo i hawa, ki mua pea toki alu ke nofo mari. Aia na ia kethi, mo i ha uia me tonga family health, ke ne hanga whai no hino e ngai malae koe ni. Na mea whoki ai, pia mo e inspekita pure polisi koe ni o mea atu i mua hai tesi ko i aia, inspekita pure Manoa Siri, ke lava o Talanoa, ke nofo merino, mo nofo mau luta e society, ke tau te fito ke whanau to tupu whie mau toko ni koe ni. Iai whoki pia mo Ofatukia, mahu inga ai sino mo uilerei, whai tōtō lerei ai, kai tak nau tōru mo uilerei, mo uilerei o nau atamai. Sai pe koe ni wawe pe. Na iai pe mo e tonga skill, ko nau tōru o nau ko e whainga poto i ngā ue, ke ngai tō tupu koe ni, ke lava ke mau hanau ngā ue. O te nau nofo pe, o palpare mai pe, nau mo ui. Na iai whoku mo e tai, ko ui nau tōru, o nau tō e tokoni, ke kumi ha ngā ue, o whatatau ke poto i ngā ue, ai tō taha tō tupu koe ia. Mantui ko konga lahi e tau tupu koe nina kai ose na wako, kai kaha nau whahinga poto mawa. Ke lava ke nau hurewa i maha nau mui, na hene kau taha koe ni ke nau hanga ako, ke whakate fito, whawhainga fua ke maha nau ngāu. Nei ai mo e tō taha pia mei whare mahaki, me maa whareri ata mai, na e kau mai moia ke he reson koe ni, o wese tamba koe nuk situa mai moho ia. Na hai ne hene tō taha ko arisi, ke ne talanoa, ke ngai mau koe hoko i whaito kona tapu, ke ata mai o ne ue sia koe ki nau tōko ia. Pena i hene, ke maulawa o mea mai, ke he ngahi e ria, kehe, na lawa ke tānaki mai, koe whaifkau semis kawain, na iai mo ia, ke talanoa matu, koe mala e neongo e whaifkau koe ni, prisone, kau koe e ilo mawahe, ki he drugs, pena ne hanga o whahino hino, mo me drugs, say no ke drugs. O kai tō taha, o kai ke kau mai he ko screen koe ni, nai kau ai mo pānu, e tō taha na newe sia mea koe ni, pea o hoko i ki ai. Pea, na iai whoki pea mo e kāti nāri pai ni mafi, ke ne whaha toko ni whakalau maari mo tō tupu. Koe ia, koe workshop koe ni, koe maha koe mea lahina, lawa ki tāna, ki whataha mai, e kakai ke he tapa, ke he mo kakai le rea o pito. Ke nau lava whare i mwako i e tō tupu whie mau tō kōni koe ni, koe ngā ko nau kahau. Na e gai mo uwhamasino na e whai ai, pea kai ke whetano ke whamasino, ka koe ngai tānoa maari no tō e wawe tau taimi. Pea koe taimeno no whaklupu ai, ke nau talanoa, ke he whakapa opo ai workshop koe nai whai.
Pea kai ngā tai na te whai whoko no evaluate pea nau tolu pea na o mai ola ko ia i lava ke awa ke reporti ke UNICEF whatau koe whakaosi whikaua whakaosi na lava a ahi at ke whai whoko ahi he ngai kolo koe na parapare ma ke o whahano follow up o kai ko hamea ke whawawe i pe pea tuwange pe ke wato at pe te ose mahi na tolu pe wha pe te whoki atu ta koe whoko ia koe ke tō taha pe mai whoko tolu ki ai ke lava o follow up ko aunga ngāwe nai whai ke mai no whalakalaka tanga si koe. Koe kolo ua koe niu toi kolo tako ki ai o ka lava ia pea toi kolo e ono e hoko hoko ai koe ngai koe ni e whai ke lahi au pito. Pea koe whakao si koe io ai koe review e nai whai koe ki kolo koe sai pio koe ke mo ilo kakai. Pea koe pore whakamui koe whao si pe koe ko ose pea koe whakao si pe whakao ngai pore e whema o ke ngā wāwhi ngā sitas whakolo, ka ofisa kolo, pure whawahe, ka takarupu, ke kau whakataha. O manatu i wāwhtaha i wā, rere te hala he ko alu. Whema tonu atu e ofis ko tak mamata, ko sea ke pena, fusi o lunga. Tau ko sea ke ai ko pehe ko tak mamata, ko ngā ue ia, ai tonga koto. Ai ko whakau kau ia, ko drugs, ko ngā ue tonga koto. Tau kau katoa kia. Whika ua, tosi e kau ngā haue, tō lahi kau trucks. Malo pito. O malo atu whaiwhikau i he mahe. Lelei ko ia ko ke whakahoko. Pe mahalo ko e whawhatai mieni e tau mātā tonu hoi ki mo ka inga ai ni ko e ni o kunau whia mau e tokoni whikau aku mo eria ko e ni ai drugs. Ai ha mai whangi fofonga koe na mō mamata atu ki ai pea o ko ia whamalo ki whaiwhikau i hene whakahoko mai i hene whakamatala ai mea tonu mo mea pu lolo tonga hoko koe mahe ki whaihana tokoni. Malo, ka tau hoko atu ki he toko taha hono hoko ko Drew Havea ko Drew Foki koe whafonga eni pe Palestinian o Society Civile pia mo ngahi ngā aue i kai whakapureanga, ko e tō taha mau i ngā upito e ni i hono whakafonga i mai ni ko ia o ku i kai kau ngahanga whakahanga tonu e nau ngā aue pia mo e pureanga, ka i he taimi tatau pe o whengao e ako wā ofi au pito ngahi kau taha mo kulupu civile ko e ni pia mo e pureanga mau i ngā upito. Tokoni ko en mo vahe ua mana ke whakahoko mai e Drew. Malo e tau kātake o whewhiloa ka Drew a kia paspas. Kore bebe u whadapa tea, whadapa ka hoi, mahama tāpore, tu loa te nista. Wak motolo kotoa bea ka u whawhawhonga bea me ngahi kau tāke ke, tau malo mo ke mea mai na ko whakaukaua wa mai wa ke taimi wante ure ai ko ke te tai e toi a ke ko tau whawhitai pe ko whakoloa ko no whai mai tau tolu ko ki whatongia pe ko ki lawe atu i he society civile tonga ka mai whangi whatongia i he taimi te tau pe malo ki whakaukau o mai he komiti ke whawa nge tau whakaukau e ko tōu la wea ngofua pe whanua e ngahi mea lahi. Ko e society civile tonga ko e sino whamarumaru ki ai e ngahi grupu i kai whakapureanga, ko e grupu e whavaru, ngahi kautaha ke e whavaru, ma mo mea peu ure sito, ngahi kautaha whakolo e te au ni mangofulu, o nau kau mai ki he i whatongia ko e. Ko ki mea, la lahi ko tokanga ke ko se civile tonga, lawa whafofonga i reo o e kakai, e wangi pe mahalo koe ngahi pāti o nau whanau ki ai te whiri, koe masi wā, pia pehe rewa ke nau tolu tūla pia ngofua. Ai koe i whatongia koe ni o whai hono si ofe ngahi tūtu oni, ngahi lao, i he pureanga, whai haki whakatala noa ke pureanga, whikawaki koe mea, e wesi ai e mo uia e kakai, no ki nau tolu tūla pia ngofua, e taimta tau pe whoki, o ko pepe mo mau mui ke ngahi mea whakapasifiki he urihi tinolo, pe pepe ke ngahi mea whapaha pureanga
tono mui ke whai ha tala noa ki ai. E tatu i whito whoki ko e mea lahi tau whanonga ki ai kohe ao ni ko e tau tari ui. Ko e tari ui. E whanonga e ngahi whamatala koe koe i he teu whiri wharea rea. Ko e mea lahi taha koe e o kowhi mau. Ko e tari ui koe e pure anga. Na whai so sai tivira tau ngā e ki ngā ue o whotuutu ai ngai makatunga whakataki hongo fulu maa whaa. Ke whai e tokanga ki ai e whanua. E tā whaa koe ni, o kuhuma i ai e whakaukau koe no e tari ui. Ai ata ki tua. Koe ngai aoni me whaku mau mea i be, tau nofo behe whaa. Koe ke tau whaa ke tā whaa koe. Whamatala koe, ai whanau lau tohina na whanga whakauhi ngai o e tari ui. Na anau pehe, ko te alu o whakatau, pe te whoki mai mo te ki whakatau, awe te whakatau i te o mātua, pe ange moi me te kakato. Ange ki whakaukau ia kou. Ai koe tau tari ui pe mei api, kamata pe he tau tupu hake, tau tari ui e ngahi. Mea whakaaho e anga e tau mo ui, tau tari ui ke ki kakai o nau, tau ngā au e mo nau tolu. Kau tahu tau tau pe tari ui mo pore anga. O te whakatonu ki tari ui pe mo kau whafonga ke pahanga koe ai whanua o nau ngā eaki tō nau wahenga whiri. O kukai ai koe whamatala mo tari ui tōn pe ke tau whea tau ki tokanga ma kehe ki ai ka mata pe mei api o tau alu pe wau ki whanua. Koe nau tau tokanga whoki ai koe i he ai whakaukau koe ni, koe anga koe e tau tuu whawhanua. O tau whoi o whoi society o tau wheululu whi tau nofo pa tau hui ngāwe whakata. Pe tau nofo whakata, pe tau wheo. I he anga e mea koto pe o tau whai whi whango, i he whamiri mo i kāinga, koro, whao koe a ki whanua. Ai o mahino koe taimi lahi, o kui kai ke tau whaarea, i he ngai mea koe o hoko. O ngai tau whetauraki pe i he putu, tau whetauraki i he mari, tau whetauraki i he wharekoroa, tau whetauraki i hala. Tau whaingataa rewa ke hange koe o kutau lawa o whakamatala ki a whainga mea o hoko. Ai ko hange koe o ki whawhenga mai koe kau polisi, kai ke maa information ni. He ko tau society, mo anga koe tau nofo. We are very much a close society area. Ko hunga be koe ni ki sisi, e ngai whaitu koe o tau iai. Ke ngai whamatala koe whakasosiari he anga koe tau nofo mei he mawhai o tau oange ke ngai tuunga ke he o society. Tau nofo whakakoro, ni koe nopere, ke nau tolo ka kai, koe kau sakolo, koe kau pure whaiwahe. Tau rifo ke whamiri, koe meikanga, koe ai ulmotua. Pei he kehe koe ngai whatongia koe ni. O ku pau peke ki uesia pa whaingata arewa i kau. Koe mea koe mahino koe i he ngai whamatala ke nau tolo, nau tuu, ke nau ngā ue, ke nau whaiha ngā ue i he ngai kolo, ke me ngai whaitu. O ku taimi koe nau mau ai, ai pou koe, ai formal authority koe, i he anga e tau nofo a kolo pa mai whamiri. Whai ngofua iwi lahi, whai via. Ai e mahu inga e whe kau aki ai ngahi sino koe ni, e taimi kou tau hanga ai, o whakahoko e ngahi whatonga, he ku kehe pe. Ai tau iwi ma whai mo i tau ngāue, tau takilotu, pe he ke hoti no pere, pe he ke kau mataapure, pe he ke nau tolo kotoa pe i e kolo, ai au tau whaamo pe, ke lawa, ke tau ngāue whaataka, tau lawa tau i, ai whai tō kona tapu. Koe masiwa, o alu pe taimi mo ne whakautoto koe ki orunga. Mei ke mahalo he whamatala whamui ne mau pia mei he pange pure mamani mau he peseti e waono. Ai masiwa. Taimi tatau pe whau na tau pore pe i tau ngani. Koe anga koe tau wahe koe karikere mo i tau nofo. Nofo ngata pe tu maari e masiwa hou eiki. Ma tau pure koe ke whakakalakala se anga i tau nofo. Tau whatonga i pe nuka alofa he taimini. Albe taimi o mahinoang e kautou maari e, mahinoang e nau tolo ko masiva mo whaingata ia. Ai koe ki wā mamao i he anga koe e tau nofo, tau tūua e ngahi whakaukau ke.
Ko whamatala whakasosiare he anga koe kau social scientist. O nau pehe nau tō luia koe i kai ke fia koe anxiety kai ke lawa mamohe loto mamahe ngai mea wani. Koe ngai mea reu tau whitaurak tau tau moia i hala whanonga koe ndeu tau whanonga ai. Te tau me mea au tau reo tau ni mango fulu pa tau toki lawa rewa ki whakapoto ange. Ai anga e tau sio. Ai koe taimi koe o tau kai mamohe ai koe hala whanonga e koe ni. Whai ngofua au pito whatupu lawea ngofua ki he anga koe ia o tau nofo e tau society. Sabi whanono beo muki mea i pe whoke ngai whametala koe nei whamawanga mo mea ni nai. Koe whoke ki whihi a he ngai koro. E nihi he ngai community ta mai nau tolu. Si oku kai ke pou mai whamawanga mo mea. Ke whamawanga huka koe Human Rights Institution ni a ngai a koe whakaukau koe aku. Koe nau mea nau tolu whai kono malui ai to tonu ai to taha. Ke o ai taha palasia ai ni to tonu a ana. Pau ke ngai whamon whi unga ia. Ke lawa o mau. Ka tau whai tūtu uni e whamawanga. Pau koe bea ngai mea koe ke whenga. Pau rahi pe hao ia. I he tau whakamawanga o hinga. O kukehe na tula koe mbeanga e tau whakaukau ato koe. Ke tau sio koe kiai. Na koe me ke whai a tau ki tokanga mawahe ki ai. Nau ki lawe to pe koe ki whai konga whakamui mui koe kadak kai wawe alu ai ki mea. Koe ki te whulawe atu ki he ngahi mea ki mua. Koe tau lao koe ki migration. Nā koe tahe mea tau ki whehi pa tau whakaukau pe whewhe anga i tau tūtuoni. Tau whewhia me whoki, tau anga i tau ataina, na iaha ni na nau hopo i muri, pia nau whoki mai, pia ko osio nau tau te apa, tau anga tau ataina kakato, pia nau i tau society. Mā koe mea umahuinga. O kui aina ha tau toi whotutu e lao, ke tau lawa si ofi u tau maloi, ai whanua, ia ki nau tolo whoku, koe naha whainga polo kalama, nau tau ilo i pe, ko ki nau tō nau whoku mai. Wholau na toki muri tōlahi taha, na nau i muri te keke nau tau fitu. Pea nau whoki koe o hoko ngai tūtu uni, pea nau i he ngahi apopula. Pea nau whoku mai koe ki tau ngani, koe mea peu nau lawei koe nau tolu, koe taimlahi koe na nau i apopula. Nau kaha tau ki polo kalama tau koni pe, ke tau hanga whanofo ai tōlahi. Ki nau tolu, ki he whahinga tōnga mo ui, ka moe hala whanonga o tau whakaamu koe ki ai. Ka keu, ki mi lawa ane nai, ke awareness tō si whakau o si lawa mai ai polisi, o si lawa mai he kastomu mai mea, au ki he totungawe a koeni, wai nau tokanga mawahi ki ai, wai mea ngai si asi. Kau ki whe lawe kau he tau polisi whakolo. Nau toi whe mau nai ha tau whakau kau whoo ki polisi whakolo. Ka male na ngai whe whakau kau lere, tau mo mea i pe koe unua tukai taimini, ka mata ke mate taha e ngai whangi polisi whakolo. Kono hua pe, ko si hangai kau inu kawa ia mai kau fu alpori, o si mākai e nau tole ngahi hala ia. O sila na toi halako koe te reohi, whai ai e whanonga. Nā kua taimi e toi ai ha whakau kau whoo, ki he whatongia koe ni, ka mohono whairia, ai tau polisi whakolo. Ko ki tonga pe ki he tau whakau kau koe ni tau langa e whamiri, koe tonga ki ai ngai siasi. Mau inga au pito e tau sio i he langa whamiri. Sawe a whamui mui nei whai i he tautupu mai UNICEF, na nei mahino ia ai koe whanau tautupu ia ku si au pito ia nau tolu ia ku whanongo ke he mātua, whanongo ke whae, pe koe tamai, tōlahi koe whanongo pe koe nau kaunga whanonga, o nau whanonga whakata. I he whewhe nei, ai tau ngahi polo kalama koe ia, ke tau hanga o kakai ki ai.
Ko mea lai tafo kai ta noi ko a ni fai hala corruption. Ko mari fo ko fai hala ia. He kai ke hataki ai alu o fai hala ka pau i kai ke tau fai hala. Roha whatonga ia ngai tau society ma koe tahai mea nei hau koe kau misinare o skamata pe tau tori e whai hala me hanga koe nau ripoti ma mo nau sio mai i hanga e tua e lot whakaristiani. He kai ke ai hataki e whai hala ka pau koe ke tau popo e whai hala. Koe society whai hala e ai tau lahi e kau taki e whai hala. Ai ko tau hanga ngai tau sio ke tau society ke tau lava e tau tō tau whakatai koe ne whiri. Kai mea corruption ni. Kai ai tau peta toko tau ioko mau mawhai ua e corruption ni. Oku tāte tamako e te whiri a koe kai la mo mamai ki totongi ako, la mo mai o ki no ki ai ko ha. Koe angai a koe unu e tau ngai mea whakapolitika re. Te ko tau sanga peta toko te tau kautaki ke whai hala. Tau whenga mua ke tau hanga ta ofi. Ai whakau koe ia. Koe ki mechanism koe no tau seo koe ki ai. O tau tānoa whoke ni he lawe ango fua, la mo e whai hala, la mo e tau iko kona tāpū. O kua nai haa tau ki whoonga ke tau lawa ai o sio, o kua haa ki complain mechanism e ngahi mea koni tau whototo. Na kua haa ki complain mechanism e ngahi kolo, kua haa ki complain mechanism e aluhake, ngahi siasi, e koe ngahi family. Ke lava ke tau hanga o tānaki, pe tau lava tau koni, ka pau reu tau tāpun pe tau tolu, te kai ke tau mao, e ngai whakau kau. Tau wholofola whoke e nea whio i he alternative livelihood, ani nai, o ki anga ia koe ki whakatonga atu ia koe aku koe i he whikatolu koe o e tau wholofola. Koe hatau mea kou mau whaia e tau langa, tau holokia e masiwa, holo kia e whaingata ia, holo kia e tōla wea ngofua, mau peta tōlu ia, whanua, a tōkanga, o mau mo ngā tai, o lawa ke tauhanga ngā ue e ngahi koroa ko tau mahu, ke tauhanga o whakawhainga maria ia e ngahi tau tupu koe no whaingata ia, e ngahi tau tupu e wai e pema whangi mea i hiki, whangi business, o whaingafua pe, ke tau lawa o whakawhaki mai e whutoko lahi koe ni, ke nau lawa o tokoni, kai kai ke hoko koha mau. Mako ni ki whaosi pe ko ki whahohaa koe ni. Koe tau tānoa koe i e relationship. Koe mea maunga tāwhu e tau relationship e tau family, tau relationship e tau koro, tau relationship e whanua anga e tau nofo, whepakai aki, whengawe aki. Oku whau e mea koe e he whalala, whalala aki. O whau ia e whalala anga, he whahinga relationship koe ia. Weke tauhanga o ki whatonga iangi, ngai family, ke whau rei pe a relationship i he whalala aki, i he whalala anga, ka lawa ke tau sio ia whanua o toi. Koe lahi taha ngai relationship i he ngahi a honi o whau aki e mawhai. Ue e mawhai ia o e kuse pāniti, o wai e mawhai ia o e ofisa koro, o wai mawhai ia e whawhonga whare area. Aia koe ngahi relationship o tau whau, e kai ke tūroa, hoko e mau tūla bea ngofua e whanua, tau whaamo be whau e tau ngahi ngā ue, e tau whewhala aki, ka whau aki e whalala, i he kakai pa ngai kolo tau ngai mo ia malo. Malo apito Drew Havea, ai whamatala mahuinga ko ia na ki tuku mai ki whakatahaangan. Oik mo kainga ko tau lea whakaosi i he whiawhini e whakahoko atu ia e inispekita Police Pule Pensimanisiri me he kurupu ngawe ki tua ai pot ngawe polisi. Malo, haesi. Ko taimi whaingata aeni, te moe lahi ai ngahi pore i ngawe whakaporisi. Ko hamatangi o kuangi i he ngahi whare porisi ko toa pe i mamani, kawe atongani.
koe matangi o e ririu. Ki he ni ihi, o nau whakawa e ngahi matapā kotoa ki ai. Pea ki he ni ihi, o nau rau, ko hawhai tau momoko, ta i loa. Pea e tatau ai pe ko wheha whahai e angi me ai, o ongo ki he polisi. Ka kua pau ke whakakaukau rahi, mo toko tu fo o, ai whotunga, mo tuunga, o e polisi i he society. Ko uhinga ia, o i wha o goni na whutu e he polisi, whakatatau ki he lao na whau i he wawhengo fulu, o to o me ai ai whotutu ngau e na e taranoa ki ai, ai deputy Vailea ane nai, ka i he whakakaukau o lao o i wawhengo fulu, na e whau ai i he kupu hiwa ua, ke ngau e whakataha ai polisi, pe mo community mo e rewolo taki kotoa pe, ki hono whakaehi i hono whakahoko hia. Pe he kupu malu mo i kupu hiwa, o ku talano ai, ke ngau e whakataha ai polisi, i he tokoni mai ai kakai, ki hono taofi, pe tokoni ke kau polisi hono whakatotolo i e hia, pe tenau ngau e whakataha, i hangahi whakamatala mo ngahi paloparema, o ku nau whakaamu, ke whaianga e tokoni ki ai. Pe ko hinga e kurea e ni o whawhonga atu mi he tawhaki, o e polisi, o e community, pe ko e society, pe mo ngahi whonga ngā aue, o ku mau ngā aue aki. Pe hae mau ngā aue e ku whahoko, o ku mau whainga, ke whakatahatahai ai nofo a kāinga, pe mo e kolo, pe mo e ngahi kupu whekau aki, ke mau ngā aue whakataha ke taofi. Toka mua, hono whakahoko hia i he nofo ai kolo. Aki e nau whakahoko mai, a hia hae mea nai hoko, hae taimi o hoko ai, whewheitu o hoko ai, ke hoko, ko ha koloa, ki he whare koloa e kau polisi, ke whatu aki. Ai mea le rei ko ia, ke mauto e whoki mo ia, ki he koloa. Pei he ngahi kupu whengau e aki, he kai ke toi whakaroloa di tānua ki ai, he koe tokolahi aki mautoro, o tau whengau e aki whataha. Ko tau wau atu ke he ngahi apiako, i he tau e tolu ko hili, e ni mangofulu, nai, whotu a ngai peisi polisi whakakolo, e te au maono, i he kolo, e te au maono i tongani, e whakafuafua hono tokolahi, ke he toko huafe. E ofi ki ai o au ki niua mo niua. Ko ngau e uraki ko hono whakotu, ngau e hono wau roto ngā lere he taimini, hono whainga ke whakamahino i mo whakapapau i a ngahi tuunga, hange ko ngai ulawe nai whakahoko aki ane nai. Ko ngau e ki he whihitaki holpe ko ui ko te tau taimi, o ko whakamu, ke o hake mua e fo islaiti, nau hango o mai, ko e ola ngā ue, ai waa koe ni, ki he tau tupu, i he tau e tolu kohiri. Tupe ke ufao sea ke kurea ai mea koen ko hiko i tau taimi. O kuiai ai pore i he ngau e koen ai polisi o society ki he ngahi kolo. O ku whemau ke ai halao ke ne hango recognize. Ai ngahi taimi koe o ku whaitu utu nei ai polisi o society. O koe whangi hia ku whakahoko mai i he levolo no whakakolo. Ko whatongia o polisi e enforcement ni ke awe ke he whamauanga. Kakapau e oi a conviction ni mo safety, ke he polisi o community, tene whire safety, pe au totonu pe ke whatonga i halao. Lewe rewa whaoa, maro. Ka whamalo kotoa pe ki a
Benjamin Sili, Inspekita Polisi Pure, me kawhakoia ki he aue ke kitua. Ai ano whakahoko mai ngahi polokalama kuna u whakahoko. Kakau te whito ki he ngāue koe ni pia moe ngahi polisi he ngahi koro. O me pango peko hiko e no e tau taimi, o hike tau whanong kakato, e ngai whotutu ngā aue o whakahoko e Inspekita. Ka neongo ia, a wei pe whainga maari o hiko e ngahi whehui, e tau hoko atlewa ki ai, o hike nau, hike i mau taimi ko e ni. Hange peko e whaohana e whaoka te rinta ane nai, o ku iai pe ngahi whainga maari e ke ngahi whehui, hanga ngahi puha kone o ki he ni. Pea koe aipa mo whainga maari a pongpongi, whakampe a honi ke whakatoka maari a ngahi whakamatala whikau aki, pea mo ngahi kupu ngā au e whikau aki. Aia na tau kamata mai pea neuhu i he whakamahino, ai ngahi ola kovi o ku uesi ai ai whonua. Pea tau hoko mai ai ki he ngahi ngā au e, a ki nau tolu ku nau whetauraki tolu, pea mo ngahi mea koe no hoko, aia pea koe ni, ku tau whanongo ke ngai whotutu toka mua. Aia ku tawhelele i pe, a ngahi whakaukau i he ahoni ka koe whakamuia, e vahe atu a ngahi ngāue kua whakahoko, pea au kulotonga whakahoko. Ko hiko si o whaki, a ngahi whotutu ngāue koe ni o ku hingai, a whono koe ni. O ia ku iai pe ngai whainga maari ke toi whakato atu e kau tangata koe ni pia mo e whine o kune whafonga mai pia me he mia. A e ngahi whakamatala ka pau o iai hato e ngahi whehui e kau tonu pia mo e ngahi whakamatala koe na nau o atu. Ko e kai ke toi whakalolo ka tuka lewa ki loto whare ke ngahi whehui pia ko ia koe si o wai mea ku toka ngatu toka mai ke a uange mua e microphone, ia ke ne kamata mai ai whehui. Mea ta tau pena kore atu ane nai ke whehui, ke no bebe mahino, ko ika te aha whainga maari e ke ngai whehui. Ko tau, taima tau tolu ko ni he whiawhini, ko ke te aha ngai rea ia. Aia ko e tau, o ngoi peku tau mau maari e, tukonga maari e aho, ko tau wheu ngai. Ko e wate whainga maari e ngai whehui he ki whainga maari e ko e kore atu ke CEO e mea ke kamata mai e whehui malo. Kore ke u whangat pehe ngai whatapu ko a whaki e he programa e hokoi. Ka u kai kua whehui e ni sea koe tānake atu pe. Ke mea i pe koe kulupu koe ni o ku nau i mua he taimini o ku kulupu ia mau tolu i he timanu i taksi. Pea koe motuani o ku riti ai. O ku whotuhak pea kuia ke tānake atu pe. Ai whakakato ai ngā aue mau whakahoko. Ko lawe ai ngahi grupu ki mua ki he paropare mani hoko. Pea koe ngā aue nuku mau whakahoko. Koe toi nuku hae mea e whai ke ta ofia ke toi hoko. Nei lawe ku whai whekaua ni nai ki he nihi koe ni na mau whenga ke rehab. Hange e utu e tō mui. Lawe ku hoktokoni e te whake e ufu ki he paanga. Pako hinga utu ke upuria he fupou. Ke ua e wakai mai a sina maa kao na aloto mamahi. E ua e paanga o ku maungau e kono tufa atu ke whakaivia ngai grup tau tupu. Ka e ahoni ko whoki ki office ko whakaukau. E liriu koto ai ke alu ke awareness. Pea ko kore atu ai ko whakawhi atu ngai grup. Tau tupu ka umai ka private provider. O mo kau ke awareness e mo o mai e whakolo au moto kai mo taha miliona o kuia winasi e kurupu te tau ngāwe ke. Kono ua sea ku whanau ngahi malanga kempeni e re te o ku whanau mau pe. O ku kau hono tau e drugs. E ngahi kawe e ngau tuaki. O ku whaitawang ke hoko. Heka hoko ia ko e toa atu e tau ngāwe. Whai atu e ki tānoa whakatua koe ni whao se whaha. Pene e mao ni oni. Aho nai peki ai nai hua te matapā o peanga pita. Whiri pete ke alu ki he wani pete ke alu ki heri. Kore ange mao ni tau ange ke kisio. Na mua ki heri whawa hake. Te pire whonu he waine.
Kau fefini mga tangata fa nau pat. Ya mo paanga hiri maya mga palomes. Hau ki ni ka o atue. Tamni maya bana fok. Tawa kaya hewani. Nawat ki hewani me ta tau. Koi halau ko la tau ke mo kau hi wa ko ta faki. Ya mo palomes hau ki ni ka o atue. Na fok mai. Ate ha ta ka al fok kau. Fok ya de ma ni peta pita. Ko ha. Talo tu puak mo ma ni. De wala o ki he o pat. Tange pita io sai lagat. Wa ke ko puho mai fuwa fi me heri. Kai la de ma ni pita. Ko fe heri na tau mai ga ni fi. Tange pita ngat. Na ha o go do fa mau campaign. Pena nga hi pe heri ke fa fo fa tau mo he va. Huwa do ile ko foka heri ko no luanga to nu. Ko poto senga ita ke ni fo mo tang. Kau tu faham mana tu atu, mau fui faham betul. Kalau tahu fono aku ni ke aku tahu lu no ke ma, aku faham faham tak tahu pe aheri boh hebat. Kau ni aku tahu hebat no ke ma, puho aheri, apa? Malo si yo, tu ibe ku folo ata watu au malanga. Ai vai ki fai ngamari ko ni. Oia, malo popo ko na ko ia iba mo lili o plan nga we hoko atu ia iba mo toko ni ko na ko fra ngo mai. E fra ngo be ngai fe wi fai ngamari au pitope ko ango e fare ane nai ko lava e ngai lea o tau toro ni whakato ngai fe wi. Yo vai nga. Malo sea. Ko le be ke u whanga to ngai whakatapu ni taus. Whanonge ane u ata mo e ki motual. Fai ba ki popo. O mo le ve se a ko ka fehu e ndia. Ka ja ha no mari a ku ang e ta no si o. Ka ko ki a fe popo pe e ku ko la e be ko e algo me ko fa lau ki ai ku tu fai a popo. Fai o tala no me fo tu e tau fo tu ko ke ave ke kuranga au tai pa we pe tu te au ma pung pa mo le ko ki fanga ma le e fia fini la tu no pe ula ki pe no ma le ia he to fo la ta ma anju fo le na fo to mai e fo mai o ko fi ma na kai ke fo mai ko fo am ke fa ye pa tu ko e ai ka te au tau sia ga to pe ia ko hanga pe royal command me ali o fi ma ke fai pe mo wo fai pa ku tau stui ka to pe tau to ke ngau me fa to ngia ke tau fai o to ka tu ko ha me e fa ke ngau e la asi ha ke wa pa ga ni ma miliona to ko ni fa le am le nga ke tau ia ke drugs ke te au malo pita ka hoe lau koe pāra ni that's peanuts ko tui ko hanga au e lahi mo mahuinga pehe o mai ha mea lahi mo mahuinga ki whai aki ta koe anga pēu ki whakaukau ai vai tau ke tau mahako whikau la ki whakaukau e tau whotu koe tali a pongpongi kore ke koe anga maha ki mea sia ange lau miliona ki whakangalo kata ki whui project e ta mai a teo miliona ki tau lele aki ngali whakakata sea kau mahu inga ke lawa e tau ngā we whakaiwia aki ha mea lele i ta koe whonga pe mwos mea e pe mwotoro koe tau kei whakatau palani loho loha o te tau siwa pe ka whi tau taha pe ua hoko mai aha tau whakatutu ha tau hako furu ke wanoa ka mai a whakaiwia koe ni tau ngā au e ake o koe ka pe nei tien pa ka whi pana toro koe ki whakahoha a pe a koe ku whaamu ke se atu mo poupou atu pe mo whakatokanga
tau whai ai whinangalo na whio. Pau tau si loto tau tō kātou i ai. O mole mo lai pole anga whale alea whakaiuia maha se ni ki ulahi. Sai api te hu whotu ui. Whele ko miti. Ue ngahi whotu. Nā hele ange mwhulahi tau whotu ko miti. Ka kai ke lama whaha ngā ui. Ko ia ko po atu sea. Mo kore. Tau manatu e ngā maha se ni ki whae ngā ui. Ai ngahi potu ngā gunta whanau. Ko sio te nai fui video ko e polisi. O sanke ki mea lele na lele ko ke turi. Ai ka e mate mea lele e tō. Ka whangi mea ai ki pehe ka o tui. E aanga au pito ke tau siofi. Mai ha paanga ulahipa. Ulawe au whele paanga e muri ngai whanua. Whetu ke heke. Ka koe toen ka tau tolu ke tau tālatu ke pule anga. Koe mea ino whia mau he whanua. Koe ola ene whata whono ne whai. Tuku atu ka te mou tolu. Ai ki pou ko ia mahalo apit sea. Mahalo. Mahalo atu wainga pou pe mo e wharotola. Whakoloa ka ting mautolu pe mo e komiti. Hanga whatahanga. Ai whatokanga ko ke whakahoko. Pe ko tui ko e ngai whatokanga lele ia. Ko hike whae tokanga ki ai e tau whono ko ni. Pe mo e whotutu ngā ue o hanga atu ki ai e komiti. Whamalo atu. I whainga maari e pe, e tau ngai whehui. Pau ke aha taha o ke i aha whehui. Malo ke o e ofisa. Kore pe ke u whamalu atu e tala whakina e kamata ki e whono e aho koe ni. Ka tā mua pa mo e motuani, ke whaipeha ki i whataltala noa o matungani i he presentation na whakako mai ko he punao e ako. Na e hanga he punao e ako koni koe e sea siusiriana tawataina tonga. O tokanga e kina makehe ai whanau wako taipo unau sive koe i he taipo na e whai koe sive huu koe e klasiono ke ngahi kolisi. Pe koe peseti lahi ai whanau wako o ki kaipe ke malawa ke na toke na ulawa ke ngahi kolisi. Pe koe meko hoko o kore mātua taim nihi ke ngahi kolisi ke huat mua e whanau koe ni. Koe ki i mawhai whakaata mai mo iwi o mai whanau koe ni. O nau si whainga pe, malo pe, Form 1. Malo pe Form 2. O hake Form 3, o osi e kātaki. No drop out mai. Ko taipo nau drop out mai ai Form 3 koe ni. Mana tui, kakai toko whanau ka toko lahi ni tongan. O koe koe taftaha pe ni ki sasua siliana. Pela whai lewa e nau whotutu ke whauange haki isi lapa, ke lere hange haki ako whateknikare, e Form taha, Form 2, Form 3. Pela whai ai kore ke ponau ako, ke gibakai ange ai silapa koe ako whateknikare, na lawa ke kamata pa mi he Form 3 o alu haki ai. O kou tui whapapau, koe tahan e ngahi preventative measures, toko medications, kene hanga whakasi asi tō e whanau toko lahi whawhawa koe ni, ki he ngawe tamaki, ngawe kovi, a whai toko na tapu. Koe ke tau ilo topo e haha nau kahau. Nau osi mena tō me Form 3, kai ke nau te lau hamea. O koe ke lawe e motuani, te koe haa e tuunga o ki ai, ai whaututu whataha pa mo e ngawe ako. Ka kou lawe i, na kamata e ki ako koe ni, me e tau e tolu o si, ai toko lahi. Ai koe ako loto koe ni apea, ako loto i homba pa mo waini. Kana e kamata pe i waini. O ki ai hoki uhiki o wako e ki ako he taimi. O alu pea ke toko si. Ka koe ko mana wahenda a whai, ko keke lawa hoko whina ka. Koe halewa, ai ka hau e whanau wako koe ni, te nau drop out mai i Form 3 mani.
Pe kuia nai hatoe penga talo ke whahoko e por ngau e ako pe moe ngau e ako e sa susila na tawa taina. He ko dui o ki kai ko hamea pe nia e benefitia ia whanau ako e sa susila la. Ka ko whakalukufua e whanau ako o ki kai ke nau mau e mawhai whaata mai le lei o hange ko ki nau tolu o nau hoko hake form 5 lima ono alu o lawai e ako e sigi external kon ga ngai ko disi ko kole pe ki he pon ga ko e kai nai hato e fotutu hata alanga e va o pon ga ko pa mo e pon ga ko asa sosiliana tawa taina malo o ko whainga maare pe ke ia hatali atu ai whafofonga koni ko tare ki tako ai pureanga ako ulave ia tupe o kuheni pe mo e tare ki tako CEO Potunga ya ko ike to tokoni mai pe moia e whaka mama ai whehui ko ni ko kore atu ke tare ki tako ke kataki o tokoni mai ke whehui ko ni maro. Malo. Malo pito malo pito e whihui whakatape ni ngā whakatape ko sono whai ka tā ke whata ki tāri no pe ke whihui ko ni ne whai pe presentation kon koe ai Potunga e ako na ki ko ngai o hui ko ako tuuloa ko ako ia ke kau drop out ko toa pe tongani a te ke whotu ui wawa o pe moha pai ka kono uhi ngā en ko whoki mai kona koe a kaure ka koe nā koe nau drop out kon koe he form taha form ua form tol o na o mai nau tolia tau taha ta ua i he ki ako koe ni pau ki ako koe ni o spase kabineti he kaki totongi kono uhi ngā koe ange second chance ki he kaure ka koe ni i he Uraki pai la te ki ako koe ni na mau whiinga peke ai hatoko wanoa i he wafe wanoa. I he tau ko osi koe whai atu koe no whakarea koe ka nau tolu o ko ata pe ai ako tuuloa na e toko te au wanoa ai o mai. Kai ke lava he Potunga awe o mātatari a futoko lahi pe he. Kau whai pe whakotutu ki ai pa o si ai pe kau whai ako o ko osi wahe ki kulupu koe ni. Koe katoa nau tōluia koe ospe tau taha pe tau ua nau alu nau tōluia ki ua ka whakateknikare. Kau kuto e ope atu a ngāwe koe ni ki a teknau tōlo nau drop out mai form 1 mai form 5. Koe hui ngā koha nau fo i reisoni pe taha na te ke osi. E lava pe whai pe ta ai ngāwe ke teknau tōlo. Koe ki waa koe na tala noa koe ki ai koe a kalafitoni. Koe ki waa ia koe kune tātā naki mai kau drop out i form 5, form 6, form 7. Ke o mai, ke oange pe mu aha option ka nau tol, ke nau foki ki hako. Ko inga ke lava pe o mao e nau ngai certificate ko toa pe, national certificate. Ko inga ka to lava atu ke whaha nau ki ngā ue ki ai. Ko ia o huiai pe ai tala noa mo ngahi asiasio no ko toa. Hange koe ki ako koe ni, koe ako apure a ngā ata ki hawhinga siasi pe. O kai ko ha faith-based organisation a pure anga ata ki he siasi ko toa pe ke na o mai ke ki ako ko ni pe ka paure vai au ke ta ka hau ko to ngiau. We have to find some money, some teachers ke na o mai ko nga ke e fai nga o ko ia pa ko tu pe mahalo ka wi he pa nga 5 milion na ko na ko o toe ko e ke o maha mau ki ko ngā pehe ko hinga ke o maha mau kau whai ako ke toko ni ia ke ai kakai koe ni. Ko toko hongo fulu tupu koe na o mai koe hua whi wanoa. Ko toko ono ai na o sfoki na tolo ako. O si ona o tolia o ma o ako i he TIST pe koe Tonga Institute of Science and Technology i ai whaahinga o na uhi tourism and hospitality i he kaini. Ako tausio i koe ke whainga maari e ko oani koe mai whanau ako. Koe ki tokoni at pehea ki ai, ka katak te mua ka whata ki irea. Koe ki feedback pe nia ke ahoni. Koe ahoni u tausio ke u Potunga a pure anga na o mai o tala mai ke te tau tolu, anga hai mea kon koe na whai koe ke either reduce or eliminate illicit drugs mea tau tolu.
koe ki whakakau pe, hange koe kau ko tau tu koe ni pau ko osi kon koe ahoni, pa te siha ke te lai pe pa hange ko te confused, ko hai ko ne fai e, ko hai ko ne fai e, ko hai ko ne fai e, ko hai ko ne fai e. Mahalo pe koe ki whakakau ke whine motua koe ni, fe nai ke unity kon koe ne toka ngai, like a one-stop shop ki he illicit drugs. Ko ngā ko fo I fika ko ia, ko ni hoko peha mea he api a ko nau tā ke fika ko ia, pa ko nau tō lewa te nau o mai advice ko hai tonu ke anu koe ki ai. Ia te mau tōl ko he potu ngā ue a ko, mau whainga ke mau ngā ue ko toa mo ngahi wa a whekau a ki ko ngā ke sio, hange koen koe sāti koen koe nai o hake koen koe I he Benjamin Sili. O sio ai koen koe ke under 18. Ko mau tolfu mau tok ngā I koen koe 4 to 18. O toko lahi, hange ko sio ko toko lahi, a ngahi si kau wako lo tonga ok nau wako, ok nau commit the crime. Ko e whima o ke tau ngā ue whakataha ko ngā ke tau siofi ange. Ko mea koe na tāno kia kalafitoni. Ko kau drop out ko tō pehe ni mau no fitu mau whinga mau toke mau siofi pe nau o ko aki whe ia. Ko ngā ke whakafok mai nau toke he ako, whakahu nau toke ngā ia ko whakateknikale ti veti o ka pau nau whi e o ki ai. Ka ko sio ka pala na iaha tau national center, it's more or less like a one-stop shop. Whikau aki mo ia. Ka tek mau toko mau ngā ue kon koe mo si whanau a ko mo mea. Koe ne hoko pe koe ha incident o tau sio ki ai koe mea whikau aki pa mo drugs. O kuia he tokoni. He koe ngā kong mau tolu o kua ko I pe a kau whai a ko, kau teki a ko I nau tolu e ke nau I lo I ngahi symptoms koe koe drugs mo mea pe he. Koe kau pe ia I he wholofola koe ai tu I he pongpong koe ni whetaki nima. That's the one that I was paying particular attention to. Whetaki nima whakataha. Aia koe ngā ue koe ia, we have to work collaboratively koe ngā ke address the issue koe ni. Ke lava ke tau point fingers at other people. He koe ngā ue koe ni to eliminate or to reduce incidences of using drugs, illicit drugs itself. Ko pau ke tau ngā ue whakataha, whetaki nima whakataha. Koe ngā ke tau whai ai ngā ue koe ni o whai lele. Koe ia pe malo. Malo, whamalo atu ki he tarika ako, mo e tari o e whehui na e tuku atu, tu i uku mahino lele I pe ngai whotu tuko nu whahoko he potunga ako, pe he whoki he poupou ko ke tuku mai ki he komiti ki he hange pe kau na e kau pe moia I e hango e wharea wainga he Royal Command o e pongpongini ke whahasi o ke aha senta whamaunga ki ai ngā ue koe no whahoko ki he palparema koe. Te wei pe whainga maari ki a whehui I wakai ape ki loto whare o ke iai pe whainga maari nga pau koe a taha. Ki whehui e taha pe ua. Whehui e taha pe ua ki tau whakatoa ki ai whewhini. Maro, whahoko mai e whehui. Malo, koko whehui ki e kau polisi. Hanga koko whanongo atu. Ko e tau mua whaki koe ngā ue koe kau polisi ke nau hanga enforce e tau lau, whamalohi e tau lau. Ai koe nau mea koe, if you do the crime, you do the time. Ka koe nau te ea me nau waa ia nau tolu e taha, koe prevention. Pa koko whehui, o ku waa ue si ai ngā ue I he tuu whakatoloa mai koe ngā heku peheni. Ka paulewa e hau e ngā ue ke prevent, o nau ngā ue nau tolu ke kau juvenile o holo kau whaihi ai. Pa koe ngā ue lewa ia koe ai kau toenga koe kau polisi, koe nau hanga nau tolo whakamaluhi e lao ke nau alu ki whakamauanga. E tu usi atu lewa e kau prevention, he kau crime prevention unit ia, ai fo I alu koe ki whakamauanga ke fine nau tolo mea, koe fo I mea mauanga paanga fo kia ai pule anga, ai taim ko ke whaihi hai pa ave atu ho mo ua, to tongi panga ni mangiau, to tongi panga whiha he. Ka koe hupe koe tau prevention, e ku, kai koe aipe ke tau pa kok whehui ia, o ku mo osi hanga konsita ai foi uesia pe hoko e foi whengau e aki goia. Ko popou ilahi au pita wea ai prevention group. Ka ko sio pe koe ke whakalugu fua koe. He confuse fu ke kakai ia. O ku enforce he kau polisi ai lau, to ia menau kau prevention ia anau toro.
So, kok fehui pe ya malo. Malo, kore to pe ke inispe kita ke ngare mo au fa malala to fe ko na. Ngare to o se ngawe ka polisi e la yo no tau fe tau ngai fa ia. Malo. Ko le pe mo ke u fanga i ngai fa tapu ko se no fa ki. Ko lave i pe ko ma lo ai. Tau tala no apa ko fa malo la iau ka toa motol ko ni ko mo be mai I ka venga kon filave me fai to kona tapu nga we lahi nga we lele nga we ang ka ko ni tau lotu ke pale mia ka hoko mai fika uluaki ki ai a ka venga kon ke fai to kona tapu ko tau nga we tau to tai mini hange ko lau fa ngota ki katoaba ko kuinga o kaya fale mahaki ia kai kia ha rehab kai kia ha feitu ke ave ki ai tau fana ke tau ave ki a popular te tau sio ke ngai papale mai tau fana kai ave treaty fe ve matatahi ko kuinga ke tau whakakau ki ai koe u ngawe mo fai ka ngawe lahi pāwho ofa. Ka koe, tama ko pure ke pēsi pa anga ai whonua koe ni, ko ia tene hanga whakaivia ngawe koe ni. Ko ia pe malo. Alo, pito, o sea, kai I fai mari o diu kore te peke polisi ke tale at moa e whehui koe. I kai koutou I pe ukai ke hau esi ai. Koe waa ngā ue koe ni, kunihango tānaki mai ai ngahi whakamatala, ke whakahukua ke enforcement ni. Koe toto ia kumau ia enforcement ni, koe whakamatala me he kakai, o tānaki mai he crime prevention. Malo. Malo, whamalo tu e nispe ki tā polisi, pe o tui ku mahino pe, ngai whatongi e tau tokanga ki ai I he kinau tolu koe nuk nau I heni he whiawhini. Aia koe tokanga ia ke tau mateu teu toka moa, pe koe nuku kau mai pe moe kau polisi ki ai. I whai mare whakaospe, te aha a whehui, ko hi ka tau whakaosi ai rewa a e whiawhini. Ngari ko tukunga maari e. Wai pe ki mea heni ko kore ke u whakahoko atu, ko ne hiripe ko ia ko tuange rewa ki a rinta ke ne whakama apopo atu e aho. Ko e whakahoko atu pe ku mautoro ko ni te ke resi sita, e mau resi sita moa ko hi ke mahino, ai vahe ko te mau iai ke ngahi ngau e whakakulupu a pongpongi. Ai au ku he kulupu lalahi ko ki he supply reduction, demand reduction, pe moe harm reduction. Ai ko a pongpong te tau vahe ai ke ngai kulupu, o kore atu hiri ange ni, e mo whetu taki moa ki he kau ofisa koni, I he huanga, e whakakato moa ai ngā ue ko ia. E whakaosi a pongpongi, pe ai whai ai peo no whakama opo, o i ngahi whakaukau, o whai gai ai talanga I he whono, ko hike o mai ai outcome document, e whai ai tokanga ki ai whonua. O whamaloa tu e lava ngahi whatongi a honi, kaurea, o e ko tuange ki a rinta ke ne whakatoa. Malo. No, pito, kau sabi. Kau hoe ki pe mo kai ngau ki ai whamalo lahi atu ki atu ki moutolu. Tau te fito ki eik minista o mo ui, ia ni kei mea, fuoloa heni, he foki ati ki moutolo no kotoa, ko pea mo lady tuna filakepa, whakamalo lahi atu I ho mo kei mea, fuoloa heni I he ahoni. Ko kamata ke tai toe la a, pea kono mo ni ko polo kalamani, mono ngahi kaweinga, o mau amanaki. Na e ho ata lele atu ai ngahi kaweinga ke kehe, ngahi kulupu ke kehe, na tau kamata mai aki foki ai
ni ko ia na nau whakahoko mai wesia o whaito o tae whakalao. Na tau hoko me ia ki he pui tua o ngahi tuutuni ngā o whakafonua ki he whaito o tae whakalao. Hoko atu ke kulupu ko ia holoki o tufaki. Pea moi holoki e whie mau, aia na mūtok mea mai ki ai. Koe tau mua kotokotoa o ngahi presentations ko ia hoi ki moi kāinga. Koe o atu pea ki atu ki mou tolu, ai ngahi polo kalama, pea moi ngahi ngāwe, ai ngahi potu ngāwe, whikau aki whakahanga tonu, pea moi palopalema koe ni whaitoho tai whakalao, ke mou mea ki ai. O lawe i peo kehe pe whoki e tau levolo, e tau mahino i ngahi ngāwe, o whakahoko i he pureanga. Ka koe amanaki, koe ahoni i ho mou mea mai, ni ongo peo kia ni ihi au mou os ilo kotoa, pe mea i kotoa i ngāwe koe ni, kau kia pia ni ihi. Koe nau mea mai he ahoni o tok mahino lele yangi ati nau tolu, ai ngahi ngāwe koe ni. Ko pongpongi o kia amanaki. Te tau toi whengawe aki whakataha ai pe, i hono tala noa e ka vei ngani. Pea tuku mai aho mou ngahi whakaukau. He koe whono whoki eni. Koe whono whoki, hono tau mua, ke mou mea mai, ke whai hawheringi aki loto, moi whakaukau. I he whakaamu, pea moi tau mua, ke tau mao haola, lelei, haola o tuuloa, haola. O mahino ai o ku tau whai pau pe o tau tari, ai tō wholofola ko ia ne whakahoko mai, i he ngahi tau ki mua, kai tau te whito ki he wholofola ahoni. O iai, o eik mo kāinga, o kia whakamalo lahi atu ki atu moutol, pe moi amanaki lelei moi lahi. Te tau toi tokolahi mai pe a pongpongi, ka mata i he hiwa, ki hoko atu, ai whono koe ni, pe moi tau wheringia ki whakakaukau. I heni pehe, ki mua patau mātuku atu, o kōkore atu, ki a whaiwhikau polota, ki whakamole, ke whakaosmai, ai tau whakawhono i e pia whini, ki mua patau mātuku, mālo. Sai ke tau whaosi. Pea koe kreso tau eiko si soklais, ofa e otua, moi whehe lau maare maan oni. Ke ia te ki mautolo no kātoa pia o nā hiri, ka e whai pia o tainga. Amen.